Ni hatari sana, tuko na Mr. Nick mijongoni ya Balloon Kingdom TV. Hii ni Balloon Talent Show, show kali kabisa, tofauti. Utajua habari nyingi sana sasa ziko zina trend mitandaoni hapa kwetu Burundi, East African, bara Afrika na dunia nzima, world story. Na kuambia tunakuletea, tunakunyesha, tunadondosha hapa. Bana, hautakosa kitu, hautakosa chochote, hautapitwa na chochote. Jiunge nasi kupitia channel ya YouTube yetu ni Balloon Kingdom TV. Hii ni Balloon Talent Show. Mtazamaji huyu ni mtangazaji Ox Winner ama Ox Lee. Bwana, tunaendelea na Mr. Nick. Mr. Nick, kuna vitu viko mina trend hapa. Msanii alitoka hapa paka Tanzania. Bana, huko akafanya mambo yake tu hivi na hivi. Sasa wakaanza kumrushia majiwe ya maneno hivi. Okay? Kurudi kwake hapa ikakuwa vitu vya kuvuta ni kuvute. Okay? Sasa kibyako nadhani uliona hizo posti zote, ulikuwa unafuatilia mitandao hapo, viko vinapitika mtandaoni. Unamwongelea nani? Lolilo Simba Rizzo mzizi wa jiwe. So unaongeaje kuhusu ile issue? Hicho kitu baba ni swali ya uliona venye alisema huko Tanzania TZ? Nishaona interview zake, nishaona. Hari yako unasemaje? Hariho urugero umuntu agerako akumva arihebuye, akumva yota amaboko akavuga ati jewe kweri ikiwakiwe reka nje kurondana aka ndabe ko yomfasha. Rero bijya je sinobi abavyakire nabi nabamwibaza ku yindi level. Umva nk'akarorero nk'ubu tuzi tuvuga ko nk'ubu dufate ziranoze n'umuntu muzbiza tunga ejo gacu musanga ariko arahamagara kwiza batanu ari inyuma kwera kijya kintu wari umwibaza ko uciye usanga amenga ariko akora ikindi kintu kihushanye n'icyo wamwibaza ko utanga kuvuga ntagire ntiyubaha nagirane mugabo jewe kubganje ndabifata bisanzwe. Lolilo yatavyizigera umva arafanya arakora hit nziza, indirimbo nziza kabisa, ni ukisikia unasema kweli mtu ni star. Muonekano vizuri kuko mu bintu bigaragaza n'umustar n'umuonekano urimo. Aragerageza mugabo nta hit ariko arafata nka ya yindi twa tumuziko imwe twaje kumura mu mateleviziyo mu ma video tusanga arizo ziko za lolilo zijya nta hit na yifise nuko umenga yarabamanu imengaragiye rero uko bamwibaza siko bumvise bari bazi ko umuntu azoshika ari ya Diamond acaza kumutegera cyanye nini mugabo baca babona haba ikindi kintu renje tuma batabinezererewe mugabo ni kawaida umuntu kwisabira nzisabira jana umutanzisabira umva kwisabira kwavuga je mfise kibazo iki ufise ushaka ukira arata ingwara okay, jina la mpya Lolilo nzisabira huyo. Lakini kosani tabia ya Warundi Fiza kuenda huko walisema vile Mr. Champagne nao walisema Lolilo hivyo. Sasa iko tatizo hawataki bastalo wa Burundi watoke nje, sijui nini tatizo iko wapi? Mustare musanzwe ni byandi by'umwana urabona umwana wabo bakenye ashitse ahantu batunze kwera kugira ngo arabe ko yoronka agaseko kuzohora za kurya rimwe tangwa vuga ngo atwe nk'ubu ngo muhira biri w'inzara ngo nk'ubu muhira ngo wahwere atangwa kuponda iwabo kugira basaronke uburyo yoronka baze baramuvuga. Rero biro truva bavuze ubuzima bubi bwa industry gabira babaje baba umuntu afise imyaka 20 muri industry ugasara chapanze kupanga kwanza niteka usanga aracabaye muri struggle ugasanga iki kumva n'umuntu ngo ni marshal cyangwa ngo ni general ugasanga ubuzima yani ni fake life. Rero ivyo ashitse ahantu umenga yosaba ubufasha ariro tuva yakanyujijemo kugira ngo abenzisabira Lolilo akacanke nzisabira Champagne ashaka gucakanyuzamwe akavuga ati kweri twebwe kweri mna kitu kwera mna kitu muziki bado ko chini nubwo tutobivuga rega bobibona no muziki muri Vietnam urawuze reka twoshobora kuvuga ko nawe nyene uri hasi kwera ntu trending. Rero nubwo tutobivuga rega barabibona mu babonye ta trend dufise ari barashobora kubona ati kweri wamefail. Okay, je mara nyingi najiuliza kwa master kuna kitu wanaita dhambi wasanii kitu kitu cha kwa master icyaha Mungu ni bijya byaha biri kuri kubaririmbye rega ari kintu je shaka ndabafasha ikintu gito tugerageze gutahurana. Dudu na Fizo canke Fortra na Fizo canke mustari wawe wose wa gospel no wa profane nico kimwe nta hantu namwe batandukaniye. Ahantu batandukaniye kweli kabisa, acha nikueleweshe baba utaelewa. Fungua kichwa kwanza usipanic. Nakuvuga umustare
umusitari yagiye muri ujya muririmbyi Fizo yanditse mistari arayiririmba aja kwisohora mistari ndagukunda arayiririmba. Mugabo Dudu nawe yavyandikiye umugore wiwe je t'aime ma femme mugani yagiye kubiriro ni message nayo nyene ko na ijya ndirimbo ni message yanditse kuri message je t'aime madame cyanye ari muntu nze je t'aime ma femme cyangwa ari muhira aramubwiye oh ma femme tu es belle je t'aime beaucoup arabivuze. Mugafizo nagiye kubisohora mu ndirimbo kugira bizofashe n'abandi. Umva bose bakoza akazi kamwe. Dudu nawe acaje muri studio agiye kuri indirimba mana warakoze waramfashije mu bihe bigoye. Fizo nawe ajyamye arabisenze oh mana merci Seigneur waramfashije mu bihe bigoye. Ni bamwe gusa Fizo yagiye kubivugira mu gitanda, Dudu nawe yagiye kubivugira muri micro. Umva bose barakora bya bindi gusa nuko ntitutanga message imwe ku bantu. Fizo aza gutanga ku bantu message y'urukundo, Dudu nawe atange message ya y'ivyimana bindoramana ibintu byo guhanura abantu ibintu bijanye n'Imana. Unawaza kuoa? Kuoa ni lazima ila sio karibu, sio hivi karibu, sio soon, sio coming soon. Sijatoa coming soon. Okay, kuoa na kutokuoa viko tofauti au ni vimoja viko sawa tu? Viko sawa. Kuoa na kutokuoa, kubaki bachelor single. Bachelor viko sawa. Afu kuoa ni mzigo kubwa sana. Wanaslago wako wanalia baba. Yani njiani wanaonekana viko wako sawa, wanashikana mikono, wanagusagusana, wanakuaga na hamu ya kuoa. Bana ingia tu kidogo baba, utaelewa sasa maana ya ndoa. Moto, fire. Na kila siku kilanze nyumbani, yani unafikiri kweli nitaingia nyumbani vipi? Ukiwa single unakuwa hata ufike nyumbani unatoa nguo zote unabaki kwenye underwear unatembea zako nyumbani ndani, ana shida gusa bijari byiza umuntu arongora kugira abe umugabo, kugira abe umuntu ashinga umuryango. Nejo ni wasaza uzoronka abantu bakwegeranya, uzoronka bajya abana bavuga ati mutama yagwaye reka tumufashe iki, reka tugire iki. Nico ciza cyo korongora. Okay, havina vitu vingine vya maana. Yo, tunafika kwa kipindi chenye tuseme kipande cha chagua personal choice. Real Madrid Barcelona. Real Madrid. Bantu Boy Empire Avenue. Bantu Boy ila tu kizingwa na wakiacha ngoma mbovu. Nachana nao nafuata Empire. Nkurikira kazi k'umuntu. Buja FM RFM. Nini? Buja FM RFM. Jua nini? RFM kabisa. Siko na watapa au siko nafanya nini? Ni watu wamenipa support bila kujua ni nani huyu mtu. Jana janyi ndirimbo ndasanga umuntu w'umugore. Sinana namumenye. Mama alikuwa kama anaitwa Cleria, kama anaitwa nani. Na wenyene ngirane byo yibuka. Ndamuhindirimbo mbere mbona umenga ntazovuza kwera nabone masumuna muri iyo kali ya mu mama raza mama watu babona abantu menga sinzi me ivyo bintu ntibabirimo. Ngana ashitse mu nzira bariko barayidunda. Mudundiko yani nimeenda na mudundiko ngoma kwenye basi bum 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 kivuruga. Mama nikasema kweli kumbe mama nafanya dawa. Mugabo arandi aenda kuraba ku maguru yani washakuwa mastari nao kweli wanakutizama umekuja na kiato gani, umevaa Dior ama umevaa Gucci, umevaa nini. Rero RFM novuga ko nobacha kuri no mwanya nkiri kuri no etape novuga RFM ko bamaze kuma support Buja FM batarama. Okay, tunaendelea na chagua yetu Balloon Kingdom TV na BTV. Hapo nitaongelea hii kwa sababu niko hapa. Usiongee kwa sababu uko hapa. Nakuuliza Balloon Kingdom TV na BTV. Kwanza BTV sifuatilie sana. Na Balloon Kingdom TV naifuatilia sana kwa sababu kuna vipindi hiki kipindi kinanitisha sana, yani nilikuwa natarajia kuwa hapa. Na ni TV yenye inasaidia watu chipukizi au underground. Je, abantu bafasha abantu bateye imbere. Umuntu afasha umuntu ateye imbere. Yani umuntu azoguha ikintu kwera bateye imbere. Ntuzumuha agaciro kurusha waguhaye ikintu igihe wari ukenye. Rero aba bafasha abantu bakiri bato kurusha bajya bakuze, ndabakunda kurusha babandi bafasha bakuze gusa. Okay. Oxwina spokesman yani kwa unasema kwa utangazaji. Yani chagua, tunaendelea na chagua yetu. Oxman. Usiniseme juu tuko hapa tu ni mimi tu tuko. Useme tu jinsi unavyoona comment yako, jinsi unaweza chagua. Ndaguha insiguro, ndaguha igituma mvuzuko. Kwa nini? Spokes hajawahi kunipa, sijawahi kuwa naye kwenye kipindi. Hajaniwalika ama hajanipa kipindi. Sindana kimusawa sino muweshe. Okay. Mugabo Oxwina tuko tunafanya kipindi. Sasa nani nitashukuru kweli? Nani nitampa shukrani kweli za dhati?
Nani? Takuwa huyu ananipa kipindi. Nawe ni amikiganiro nzovuga ko ari we kubera zoya amakiganiro. Noma sana. Bana tuko tunafika kumwisho wetu wa kipindi chetu. Ni Burundi Talent Show, ni Burundi Kingdom TV. Ukunaangalia hapa. Fanya subscribe, like na share. Udondoshe comment yako hapa. Ni mimi Oxywinner, mko pamoja hapa na kigogo Mr. Nick the Pie Boy. Anakuambia ni Pie Boy. The PM Pie Man. The PM the Pie Man. Eba noma sana. Eba bro, tuko tunafika kwenye mwisho wa kipindi yetu. Haya kilikuwa kitamu sana. Naongela naona kweli mnakaza. Yaani ushajua mambo ya utangazaji, naweza nikataja kwa watangazaji ambao nakubali. Asante sana bro. Pakitoka La Vista unaweza kufuata au pakitoka La Vista unaweza kufuata. Okay. Hao ndio watangazaji nakubali modern wengine. Okay. So tulikuwa tunaendelea na chagua yetu. Igice Gael na Mipro nani? Igice Gael ndio nakubali. Tu anatumika sana, Mipro anatumika sana, naye anajituma. Mipro amewahi kunibania. Yani aniwahi kubana vitu, kubana mambo. Ando Mike Peniel Pro. Tumikia Mbantu Boy. Kuna wajua. Na wajua wamenifanyia ngoma. Peniel, usiniulize kwa nini Ando Mike. Kwa nini Ando Mike? Usiniulize baba. Ando Mike amezingua wakati nilikuwa nafanya ngoma ya Kivuruga. Amezingua kwa kufanya kolosi kama Neymar. Yani muda wake hauko stand yani anakuwaga mtu ambaye hako stand umenga ntafashe umwanya munini cyane ariko Peniel umenga yarambere umuntu wa hafi cyane gose kurusha Ando Mike ariko tufashe kuri quality umenga Ando Mike aramurusha ariko Peniel afise umutima umenga yarambaye hafi kurusha Ando Mike. Mtu akikwambia wacha muziki unaweza kumwambia nini? Kwa nini? Nitamuuliza kwa nini niwache kwa nini? Aone tu anakwambia wacha muziki. Kama hajaniambia kitu gani, yani hajasema ni kwa maana sababu gani, sasa anasema anakuja tu anajitokeza anakuja acha muziki. Nitamuuliza kwa nini niwache kwa nini? Kwambia hauwezi? Si uwezi. Huwezi muziki au hujui kuimba? Hao ni lazima wawepo, yani watu wakukataza tamaa, yani watu wakukwambia huwezi. Kandi umuntu akugira kudashoboye uzuma agaciro kurusha umuntu akubwira ko ashoboye. N'umuntu azokubwira kutabereye uzuma agaciro kurusha umuntu akubwira ko uberewe, kuko umuntu benshi bakunda kuryoherererwa ngo urarenze braza urarenze, muga yabonye kutabizi tu anasema urarenze. Ico nzokora mbwiye gutyo sinzouheba, ahubwo nzogirisha kamenye ivyo ntazi. Nzomubaza nk'iki ubona ntashoboye, amjire urabona sauti yako haiko sawa au mashali yako yani ntibimeze neza. Nzoca ngenda rero nipanshe kuri ivyo bintu ndabimenye cyane kurusha kuvuga kubiheba sico si wo muti, kubiheba si wo muti. Okay, unaamuka leo sijui tuseme Mungu anakuambia au unapata ujumbe kwamba leo unaamuka asubuhi ni siku yako ya kukufa, yani siku yako ya mwisho, siku yako ya mwisho ya kuishi hapa duniani, the last day. Unaweza fanya nini? Cha kwanza ni hiyo ni asubuhi unaamuka unakwambia leo utakufa kabisa. Naamuka hivi. Hujui saa lakini ni leo. Naamuka hivi Mungu anasema kweli jitalishe last day. Today is last day. Cha kwanza nitafanya nitalipa madeni yote ambayo niko nayo. Kuko menga Bible hata Quran inasema si vyiza ko umuntu hafa afisa madeni menshi hivi hawezi kulipa mahera ndashobora kuriha kucha niruka nkariha rya madeni. Kingine nitaenda kumwaga mama. Penda mama yako sana? Mama ni mtu yani amestrago sana ili nifike hapa duniani. Kwanza kwa papa yoba yamufashije cyane kurusha igihe nashitse ku isi. Ava yuko nshika ku isi mama yaraza amaguru yanje yarumva amaguru ndamuteye ari ndashaka kuvuga ati nimupigie simu mama, hii ni last day kwangu kweli, bye bye. Kimwenendo ama behavior tabia unaweza badilisha nini? Tabia yenyewe unaona tu hii tabia kabisa. Ico no shankora ikindi naco no shansenga hasaba ikigongwe ku byaha no manzoba mfise muri uwo munsi. Kuri uwo munsi uko umuntu ku munsi agira ibyaha yadukisa. Ukilala naomba? Lazima naomba, nikiamuka naomba pia. Yani naomba msamaha kwa dhambi. Ndavuga ati Mana mbabarira ivyo nakoze nzi ko ari ibyaha n'ibindi ntazi ko ari ibyaha. Kuna vitu tunafanya hatujui na vingine tunafanya kwa makusudi. Okay. Sasa ukiomba unajitahidi kuacha kuomba msamaha kimoja, lakini kurudia kosa naye ni nyingine shida. Najitahidi ila huwa
twisanga ari ibyaha tuguma dukora tutavyifuza two bikoze. Yeah, and you know, no man no cry. Yeah. Kuna vitu tunafanya kwa ajili ya wanawake ili mfurahishe tu. Hiyo tu ni ile mambo ya Adam. Mungu akamuuliza ulifanya venye nimekukataza. Ni yule mwanamke. Hawa ndio wamesababisha. Yani nini wanaume tu mko mnatupia lawama kwa wanawake, nyote hivi vyote ni wanawake. Sijui ni nini na nini. Shida gani? Kile nyinyi mnafanya makosa na mnajua kama ni makosa. Hariho ibintu brother, hari ikintu Imana yashize umwana w'umukobwa itashize umwana w'umuhungu. Yani umukobwa arafise kuza gusigurira ikintu. Urana nk'umunye umukobwa weza akakudraga. Mr. Oxy nani Mr. nani mtangazaji fulani Oxy. Yeye bana nakupenda sana nahitaji tupendane. Hakunuzocha wumva ngo sinda mwanyire ngo ataona kwamba mimi nambania ama nini na mkata ugashivuga ngo akasinda muhende. Na kanumana bashizemo kuko umenga baratugonda cyane. Ikintu bagutumye ko umugore wawe duhuza direct nawe tuzava duhuza. Kuvuga umugore wawe ibintu ndamuciye ko urabimpa byoroshe. Rero aya makosa rimwe na rimwe ushobora gukora kugira ngo washaka kwiba kugira uzorongore. Hapo unafanya dhambi kwa ajili ya mwanamke fulani. Umva kugira uzorongore ugiye kwiba upambane ugirene. Umva hari ibyaha byinshi twisanga mu kwera turabana. Bwana noma sana. Mr. Nick the Pie Boy. Huyu anakuambia bwana mimi siku yangu ya mwisho nitaomba msamaha kabisa ili naangalia kwamba naweza kuingia mbinguni. Ni shida sana. Ushawahi kuwaza kwamba naweza kuokoka? Kuokoka kwa tayari niko muonesha kuokoka baba. Sasa kuokoka ni kwa wokovu na muziki unavimanaja? Vinaendana sana. Muziki unaendana na wokovu, unaendana pia na dhambi. Vile vile kanisa inaweza kaendana na kuokoka, vile vile na kufanya dhambi. Ivyo birabaho nta muntu nonora atongoreza mu isengero bibaza. Ama batongoza nje mu isengero, abana ashobora kwipfuriza umukobwa mu isengero, ntibisigura ko uje gusenga ari icyaha. No mu muziki hari abashobora gukorera ivyaha n'abandi bashobora gukora ivyaha. Wowe ni amahitamo yiwawe. Ndiko nkora umuziki ugira nshike kuki. Mbega nagiye kurondera abademo canke naho reka nkora icyaha kicandikwa kuri wewe apana ku muziki. Okay, tunaenda kumaliza kipindi chetu ni Burundi Talent Show. Toa Award. Best Artist of Year 2021. Hapa Burundi hapa. Buja Flavour. Baba itanibidi. Baba itanibidi. Mimi mwenyewe sikumbuki ngoma zimetoka mwaka huu ama mwaka jana. Kuna yani msanii mwenyewe uliona tu hii mwaka alijituma kabisa. Alijituma sana. Nani kweli? Au waga wote wanajituma. Naweza nikatoa kwa Sadbi. Siko fani wa Sadbi mimi. Kwanza niko fani wa Big Fires. Lakini naweza nikatoa kwa Sadbi huko ya nini? Arigerageje gutera ambutiaje kuvuga amajamba ya wongo ukweli. Yani mugabo aguma trending. Afu ametoa na ngoma hii featuring yake. Mbona Nafiza ametoa featuring na Jones? Alitoa. Na hapo ndo nilikuwa nataka kufikia. Hapo watagawana ni award moja, the best artist of year. Nitamwambia nende tizame Fizo mchangie. Hawezi akachangia. Okay, the good song of year. My favorite song, good. Mbona nene. Dear Big Fizo. Dear Big Fizo. Malo ya nani hao jamaa wa music. We love music. Ila Dear ndo japokuwa ni remix ila inanivutia sana na melody yake naipenda sana inanivutia. Nataka nifike hapo, the best collab of year kati ya Dear na Hug Me. Kwako unaona tu collab yenye ilifanya vizuri kati ya Satbi featuring Otiliban na Fizo featuring Juma. Collab nzuri Dear. Collab yenye trendi Hug Me. Hapo ni ukweli. Kila mtu ataelewa. Collab yani kwa ni kuuliza best good yani collab. Collab best yenye iko sawa, yenye kanavutia sana kagoma kabisa mdundiko fulani yani ni Dear. Ariko ya trend nze yagize hit nziza yagize mu bantu yarikorewe promotion nziza ni Hug Me. Ni Hug Me kabisa. Okay. Ndugu watazamaji tu. Kuna nifanya mtangazaji mbona naongelea mambo ya wengine sana kuliko yangu? Tu tulishatoka huko nikakuuliza mambo yako tuko tunashuka kimuziki. Tunamaliza najua. Bwana sasa nataka utoe dawa moja ya Buja Flavour. Unaona Buja Flavour tufanye nini ili tuweze songa mbele?
kimashabiki yani station radio haya watangazaji wa presenter na wasanii na inchi kwa ujumla? Kwanza tuhebe kubaniranira no kuvuga umumakore kandi cajejwe kuruhande kwa basanii navuze kijumla tuhebe kubaniranira tuhebe Sadbi akoze neza avuga ko yakoze indirimbo nziza Fizo yakoze neza avuga ko yakoze indirimbo nziza apana nzo vuga ngo Fizo kwera ntamwemera ngo yakoze ibintu bivyo Sadbi ko kwera Mr Nick ntamwemera ni Mr Nick toka yagize fo nkoze indirimbo nziza cyapokuwa niko underground niko upcoming infasha unteze imbere muri rya ntuze yanje rero hama igikurikira idawa kome yani kama dawa ni naweza nikasema ni pesa, tupate pesa, vingine itaendeka fresh. Tufisa mahera ibintu byogena presenter ama sponsor wazana mahera, abo bantu bafisa mahera baze babereke, yani tubereke business y'umuziki yokogwa. Ndio hivyo sasa. Chenye unaona tu kwa upande wa fans ubona ba fans bokora iki kubyerekana nabo mbo si byiza gufana umuntu kwera ko avumye fana umuntu kubera abizi ni wumva Black yasohoye ikintu kwera ko utomufana ucuga umuvuga ngo je ndi wo kwana aka ngo je mini ko fani wana si byiza ba umufani w'umuntu wawe wese. Cristiano akinye neza vuga ko Cristiano akinye neza, Messi akinye nabi vuga ko yakinye nabi nubwo umufana wewe. Rero nuko kuko no mu muziki bibuko ukumva Mr Nick nakoze indimbo nziza posti ariko ni napfa ndazo postinga RIP ta post Mr Nick RIP rest in peace mugabo niho zindimbo nziza ku post iyo ni ngorane abantu tugira kenshi afu bareke kubona kumenga nabantu menga bamwe na bayuwayi umubonye ukungujya no muyuwayi ujya no muwayi bahe agaciro umuziki n'umunyamuziki umuziki n'umunyamuziki. Okay, ndio hiyo sasa tunaenda kumaliza. In your songs, katika nyimbo zako your favorite song unasema hii nyimbo kabisa kweli naipenda kwa nyimbo zako? Kivuruga naipenda najua nini? Mbo ni indirimbo yantwaye uburyo bwinshi nayikoreye Bantu Boy, ni indirimbo yantwaye uburyo intera struggle nyinshi, struggle zo kugira arero tour naenda Bantu Boy unatoka wanakupa nyingine appointment uje kesho naenda unakuta ando mic hayupo unaenda wana change wanakupa nani wanakupa penye struggle nyinshi hama kwera ko nari mfise na illusion na mfise kanoti ko nkore muri Bantu Boy kweli ingoma itatoka moto sana yaje ali moto ndirimbo iryoshe Kivuruga by Mr Nick ingia YouTube yani tasema ni wongo ama ukweli hama ndayikunda rero kwera ko yantwaye uburyo kandi n'indimbo nayo niteze byinshi kuri iyo muga siko nabisanze. Okay bwana hii ni Balloon Talent Show, ni Balloon Kingdom TV. Endelea kufanya subscribe kupitia channel ya YouTube yetu ni Balloon Kingdom TV. Mimi mtangazaji ni Oxy Winner ama Oxy Lee, haujakosea, ni balozi ama mtume from heaven. Bwana nakwambia noma sana. Mlikuwa pamoja nanyi bwana, tuko tuna mgeni hot sana, mgeni yani tofauti na wageni wote. Panabaki swali moja, swali kali kabisa ya kumalizia kipindi chetu. Mr Nick the Pie Boy, baba, tunataka tuambie mstari mmoja wa Biblia, sura na yani mstari sura vyote tuambie. Mstari Biblia kitabu hiki vyote utuambie. Unasomaga Biblia kwanza? Sana kitabu ambacho kinani inspire sana ni Bible. Mimi napenda kumalizia hapa, utuambie Biblia mstari unajua Biblia verse moja hapo Biblia unajua? Wanashima sina tatu. Yani sijaweka tatu yoyote. Napenda tatu. Naipenda nikiona kwa wengine ila kwangu wapi sipendi. Tatu ya mbere nzitera ni izina rya mama yanje. Iyo ndayizi ni lazima nitajichola tatu ya jina mamangu. Okay, nenda moja kwa moja kwenye point ya yani hiyo verse ambayo mimi napenda sana Yesaya 55 murongo wa 6. Panasema nini? Panasema ni murondere uhoraho bigishoka ko tumubona, ni mumwambaze akiri hafi. Hiyo verse nikisoma amba ndayiravye kidogo chanibukako hari umunsi fulani tushobora kuba tutazoba barigwa cyandi hari umunsi fulani ngiye tuzoba turi handi hantu tara rondere hora bigishoboka ko tumubona. Iyo nani gusa sana. Yesaya 55 verse ya 6.
Okay, bwana noma sana. Tafuteni yani Mungu wakati angana anapatikana. Yesaya 55 yani mstari wa 6 ndio pana. Fungua kitabu kama uko nacho, kwa mnatafuta mabiblia Bible, kwa sababu tunasikia kuna Mr. Nick anasomaga Bible. Bwana asante sana bro. Asante sana, nafurahi sana kutumika na wewe. Poa, nafurahi na mimi kutumika na wewe kabisa. Kipindi kilikuwa hot sana, kitamu zaidi, yani zaidi ya tende. Thanks sana. Naweza nikasema nikawalikia nani wa fans, genda kuri YouTube yanje ni Mr. Nick the Pie Boy. The Pie Boy uragifatanya Mr. Nick afu the Pie Boy. Uraza kubona ndirimbo kivuruga, uraza kubona nobabara, ndirimbo nziza sana. Afu coming soon inakuja ngoma ya hip hop inakuja, inaitwa Umwana au Nshaka. Ngoma iko kwenye studio soon inatoka. Muwe muri hagufi ugire subscribe gira ngo unsupporting, yani umesupport. Iyo support ya mbona yombera hagufi kurusha. Nta mahera bizagusaba, uza kubusanzwe usama mega. Umva if utabigize harakana igihumbi cyo naco. Hatari sana. Asante sana bro. Bwana na waalika kufanya subscribe kwenye channel ya YouTube yetu ni Balloon Kingdom TV. Hii ilikuwa Janaambia akapela watakubali kwani niko msanii. Bwana tutafika hapo, tuko tunaaga wafanzi. Bwana uendelee kufanya subscribe, like na share na udondoshe comment yako. Kipindi kali ni mimi Ox Winner. Bwana uendelee kufanya hiyo, itakuwa baraka sana, utakuwa unatusaidia tuende sambamba. Bwana tunamalizia kwa akapela kama kawaida gisi ninavyofanya. Tunamalizia kwa akapela Mr. Nick the Pie Boy. Bwana akapela, yani sipendai jiko. Mimi niko mwenye R&B na banapua, wanasema wa banapua. Okay. Honda kuririmba mugabo hivi nitatoa ngoma kama kisono yangu ni ya hip hop. Akifanya Igice unajisikia? Ndangira umwana atari ndangira urukundo gukuri atazonkundira mahera asana shanera naho yosana fara gikura bankunda shakarehe na kamanda jensha kumana wo mu buyenza pani kiriri umwana zihangana nubwo twoburara kabiri shakumwana atarara mu birabo ahazwa ni yanje atamenyereye korabo oya ntuza understand big yo chick underground na Benice wapi wa muniga yonsatura bra the Mr. Nick Pie Boy is a PM. Yo shokali. Bwana Mr. Nick the Pie Boy. Bwana mfuatie ku YouTube yake ni Mr. Nick the Pie Boy. Bwana hapo tampata tamunasa 5 kwa 5. Bwana na waaga na wapenda sana. Endelea kutufuatilia ni Balloon Kingdom TV. Nawapenda sana, napiga saluti kwa nyote mnaendelea kutufuatilia, mwafuatia vipindi tofauti vya Balloon Kingdom TV. Bwana napiga sauti sana. Thanks. Yo.